ağadıydı ulu seriyden kıttığılaqtara ıl betelenlere, seri kemin oğulları onunla Нюрба koratın oluqtaqtara. Нюрбадағы государственный көсілжар драматический театр коллективін атыттан ağadıydı ulu seriyдігер күйі күнінен ес сөйләппедеттен итийтік істіңгік ағардылыбет. Нюрба театрын сери кеминәғі үлетін туғынан жүхүйіні анайбыт. Тегінші 904 сыл балаған айын 6 күнігер Нюрбаға 2 государственный колхозный театр бәйетін үлетін сағалабыда. Бұл соған салаячыннан Саха асы-сыр өтелі ғартыға Георгий Парфенович Алексеев, директоринен Михаил Александрович Решетников, режиссерунан Марк Дмитриевич Слепцов анамыттара. Сайын сатылан турдағына, ұғық сағана, саңарылар театр үлеттерінен туылбыт сөнілер Нюрбаға бүлі өрістетелен түспеді. Төрсер жон олус әлбәқеді. Кенелер орталырғар партия районнағы комитетін бастағы секретәрі Константин Матвеевич Романов, район советін председателі Иван Тимофеевич Савинов баллары.
Көх Нюрба кыржағыз кытылыгар керекем сағаламмыта. Нюрба театра ағылыбытын туғынан үйеріләк сұрақ бүлі кытылынан аянны турбута. Театрын бастакы быһын Николай Дмитриевич Слепцов тобуллахап сурыйбут селкор семенден драмата аспыта. Итикеннеттен утуу субу Степан Ефремов кийлик кергеттері, амма атчыгыя сетим быстыта. Сорун амаллан күгүрус Степан Ефремов иниби спектакльдері турбуттара. Нюрба театра олығын булан, аяр үләхеттерінен толыру қатчылан үләті тахарылақтық сағаламыта. Оройонға улахан ұтық табылынылан іспиді. Қаннады тейделер күйділәқ күнді ұлжыттарынан болбуттара. Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 1941, 1945 сылардағы ағадойдыны көміскүр ұлу сериге, саға серин алтуонтан тақсаты хинча чулу олаттара, кығыл армияға ыңырылы бұттара. Нюрбаттан барачылары баянкама жеті гармониян колоннаға стройдатан әрге артығынан өріске келдерін. Борокот соғыр баржаларғыр олырдың жүкускайдаталлара. Дөрөбіт дөрүт бортарын, жиелерін уаттарын, аймақ бележонларын қалларан, жөһе айманан аттаммыттара болой. Sos soğuda beyge kalış dökmüş iyidir. Beygi soğuk bütken iyidir armiyedin Vanlıkını kos manyakları ısısırız teritoriyetetlerdi rastlarım. Bu meyvin kılda kalançılık. Ben toplandılarından serpeni, onuru, Rahın buryanı, Kur'an orada tığ gittiler. Bu cevabın vardı. Mariye Hanım'la Eren'in doğrultuları bizim milli korkutları oldu. Eren'in bin dolar okun. Ilga halkıdır, yüz köleye bitken, Eren'lere bit. Turgut'un Komünistическая партия! Turgut'un Komünistическая партия! Turgut'un Ulus'un Stalin! Turgut'un Ulus'un Stalin!
kanna sansılcar, öste kanna kaygar, site onna sütü bulcar, site südam kaygar. Sibir ulu dolaklara, siller dileriyle, tundatıyız valaklara, torunlular sergen. Öste kanna sansılcar, öste kanna kaygar, site onna sütü bulcar, site südam kaygar. Birli faşist balığa, bir çağan köstüdün, kıyısırdık caralığa, bir gerek kuskudun. Öste kanna sansılcar, öste kanna kaygar, site onna sütü bulcar, site südam kaygar. Ие дойду көміскелігер, театр әрджоно тұтуспытынан кереті фронға барбыттара. Театрға народ героизмын кыйыға әрелін көрдері спектакльлер тұрырылы бұттара. Нюрба театрын үліхеттері, ұрыққыларын ағар өссер тұқтығыяна бараннар. Бұланнақ маршрутынан толыру сылжан. Тыын ехеленнетін өйін санатын лаппа сәргәсіден чәпчеден баран бірді түнді біттері. Тылға үлеләбет театр үләһеттері ағатай көсәридігер келбеліне хүләхен мәтәлінен нағырадалым мұттара. Кенелер орталырғар бағылара директор Михаил Решетников, артистар Татьяна Устинова, Сергей Зверев, Христофор Максимов, Яков Кычкин, Федот Андреев, Мария Антонова, Леонид Владимиров, Иван Попов. Музыкаға салаятчы Иван Филиппов, администратор Данил Матвеев, бутафор Гаврил Егоров, костюмер Агафья Кимова, контролер Агафья Тартакынова, Эхулехеттер Дарья Яковлева, Егор Савинов. Уаттақ сәрі бүтәк сыллары гарыңырылған барбыт Владимир Торахов, Петр Фомин, дойдуларғар әргелден кәлен арас кәмнерге Юрбадағы государственной көсілжар драматическай театрға үлеләбіттері. Мехаво. Петр Лабашев, саңағығар палаша осырый бұтсырығын палаша меқа ағын едімдер әрден әппеті. Қатану ағабынды. Сәрі толанып бұтсырыға. Күнді саңағым палаша. Көп Küçük eğdik sığınacağım.
Воронеж облағығар өстәғі ұлдары кыргыға сылжабыд. Биехентен тақса фриге билет тұтты бұл. Өстәғі ұярақан орудияннан үтілі бұд. 10 километр ұрақ сылжан. Онан сәрі ұярақан бұғутын итейтін улақанлық білелік бет. Өлір декі сана суа. Аны сайын күйіні күтті. Дөннер бағалақ бұд. Диетен сұруйдым. Тыынақпын білер әрі. Тыынақ дейін табарыстар бар кәпсәр. Bir kesılcar tavarığım, bir doydulağım, Matveyev Mikhail korula çutalı. İlağım olmazsa bile korula çutalı. Kiniliğim kuru, konyağı duyabı. Oğuladın bir kesılcar bollaktıra değil. Doğuttor buttuğunan kepseden sanabıdın tarkatabıd. Doydu buttan suru kılalık bin. Doydu sonunun İsteye kabağa baha, olu saktabın. Büttüm, biraz tığların, diyeti ulakan, dünktan bıhı. Eygu olgut, Yodr Labaşov. Tosunyu, Gürbe 9 günü, tığınca 900, 411 yıl. 413 yıl. Sana kele hatattırabilirler. Kırgıtlar, koyunları kındı büteceğim. Her gemi diğer baran geçseyip bitik gündür. Basta kol süretken tamile hem varanmadı. Küçük dağılı. Kızlar, iyi bitiyse yeter yere. Batı tutsak kayır. Küçük dağılı oku olacak. Alırım. Anda
Şeyin oğlakta sanağımızın tüheren soğurun olurulmuş satanmat. Hata doyduğumuzun akta hangi tarihe olun kulu tüheren olmamak da oğlatlar ha. Ne kadar ne var? Ayağına bir gibi konuk olduğunu yedin. Kötü hırım olur dedim daha görüp ha. Böyle git nerede? Ahu lahu tan, ahu lahu tan. Doğuz Allah ulara bir kura demine görelim. Bizi döngülü bulduk. Al carhayanada heli ve ödülede orta duydu oluğu, orta duydu düğü. Çeyere olanlar, nürgün saha olatlara, orta duydu dudulun, köhemiz gök kustafet, kohara doğutay, kohara doğustay. Sen olatlar, durdun! Лобашев Петр Гаврильевич. Театрга реквизитор бутафорунан үлеләбите. Армияға 1942 сыллаққа отайын 6 күнігер ыңырылы бұта. Младший сержант Петр Лобашев ғыраханны бағыран Витебскай областка госпитальга 1944 сыллаққа олуңнуй 4 күнігер сырдық тыйна бұсты бұта. Сивцев Гаврил Иванович, меңе хаңаластан төріттәқ театр артыға. Сериге 1942 сыл атыржа қайын маңнайғы күнігер ұңырылды бұта. Сержант Гаврил Иванович 1943 сыллаққа қолын тұтарыға геройду сери толонуға роқты бұта. Ханна көмілі біте білдібет. Константинов Николай Христофорович, бүліттен төріттәқ. Артыз. Юрба военный комиссариатының рытынан сериге 1942 сыл атыржа қайын маңнайғы күнігер бар бұта. Рядовой Константинов 1944 сыллаққа қолын тұтары 3 күнігер сери толонуғар үлбіті. Қанна көмілі біті білібет. Федоров Константин Лисеевич, мәңі қаңаластан түріттәқ. Артыз иделәқ. Сериге 1942 сыллаққа атыржа қайын сүйілбә ағыз күнігер ұңырылан бар бұта. 1943 сыл 5 ұйғар сырдық тыйна бұсты бұта. Қанна көмілі біті білібет. Семенов Петр Михайлович, амматтан түріттәқ. Артыз. Уаттақ сериге 1942 сыл 5 ұйын сүйілбә 6 күнігер ұңырылы бұта. Сұраға суық сүппітін тұғынан жонуғар білдері кәлбіті. Босиков Николай Николаевич, амматтан түріттәқ артыз. Сериге 1942 сыллаққа атыржа қайын сүйтбекті күнігер бар бұта. 330 нөміртәқ военный час ефрейтара Николай Николаевич 1943 сыллаққа мұсустар ұйға өлбіті. Иркутскай область Усольскай районын Мальта ден коратыгар көміллен сыдар. Горбатов Серафим Егорович, Нюрба олады, артығынан үлеләбіді. Уаттақ сериге 1942 сыллаққа 5 ұйын сүлбә 6 күнігер бар бұта. Радист Горбатов
1904 сыллаққа кулун тутар сүйірбе бір күнігер сери толону ғороқты бұта. Новгородскай область, Старорусскай районун Барки деревенетігер көмілден сыдар. Артыс Канаев Николай Александрович 4 сылы бұға моста тутар батальонға сұлыс балабыта. Ол кемге Вадалас седех едетін әме бағылан, ғырахан, құтталлақ сорудақтары кытары толырыры. Сери сіллеті кенене қодығы Кавказынан, Украинаннан, Белоруссияннан, Польшаннан әркеп біті. Сери күйіннан түміктеметін ел баға істебіті. Дойдудуғар әргеллен кәлен сыняланға тақсырдылы Союз печать районнағы начальнигынан ұғыннық үләлі біті. Сетиле хыр сылларын кәмнерігер Юрба театрын үлхеттері сылайары елері ақсыбаққа. Олық күчімәғайдерін көнлерін көрсін, алпан, келпен, аяр иделерінен бар жан санатын өрі күйден, күйіға қынаттан, идеологическай фронт хорсын байестарын бұғытынан өргөйдәқ үйері үрдік чыпчалын уған сыбыттара. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Весна 45-го года, ждал тебя синий морь. В розе свободу принес жаркий солнечный май. Площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый израненный битву гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май.
Веной седой и прекрасной плыл вальс-фон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех объединяла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены, свободный солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри пенсэ в русском вальсе сквозь года.
рассвете. Как хорошо, что кружится планета. Как хорошо проснуться на рассвете. Как хорошо, что ночью снятся сны. Как хорошо, что кружится планета. Как хорошо на свете без войны. Как хорошо влюбляться и смеяться. Как хорошо порою погрустить. Как хорошо встречаться и прощаться. И просто хорошо на свете жить. Уважаемые гости, начинается показательное выступление кадетов. Перед вами учащиеся 9-го кадетского класса средней общеобразовательной школы номер 1 имени Степана Васильева. 4 года назад, 1 сентября 2011-2012 учебного года, начал свою работу практико-ориентировочный проект «Кадетская вертикаль», согласно которому открылись 3 кадетских класса, в которых обучалось 62 воспитанника. На данный момент школа выпустила 4 класса военно-патриотического направления. Функционирование профильных классов этого направления стало новой моделью обучения социализации учащихся, которая восполняет необходимость мужского воспитания, создает оптимальные условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося, формирует основу для подготовки несовершеннолетних граждан, служения Отечеству на гражданском и военном поприще, осуществляет профилизацию общего образования в старшей школе,
Ежегодно кадеты принимают активное участие во всех военно-спортивных мероприятиях школы, района, республики. Их выступления украшают парад победы. Честные ладьи ветеранов войны и тыла. Встречи знамени победы. Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Школа гордится достижениями своих воспитанников, призовыми местами на военно-спортивных играх «Спецмедарс» и «Факел», успешными выступлениями на слете кадетских корпусов и классов на республиканских военных сборах. Мы будем верою и правдою служить России. Красиво держит строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечо к плечу идут России. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом
День Победы, День